Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanami nyakengende. Kai, omongineru wachilego. Tikangende kwa nale dio. Obuneka. Ya, tikami nyakengende. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV. Nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa merungibere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere Isano na Isano na Ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary grade ya kwanza hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county Isano na Ibere echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Gusii. Nogosemeri kwano mwanchu muri Ndizi TV andonsi asobeti nwendete gutwara emiga yawe miyanenekero twenderete asumo yegobe Christmas weka twendete kuyariganiko chia somwaka muya o 2024 nogosemeri kwana ni wendete koba buya andonsi asoberete nane nigo chiaragire Chinsa Isano Ibere chabono baso karongo kwariania semesa ya mangana Amayia eriuma yanarendete gwateka imena isiko ya Gusii no kubuli kwana nande korera chinga kichao cha bene asinjiri yuko ya chuta Amayia nariagendete korekana imena isiko ya Gusii no wasemerikwana ne Christmas kyao ne okendete koba ekia ekera bandi bandete kuirana semirimo yabo nekera bandi bandete kuyarigania aso bonsi osaba Kenya karabandete kuyarigania aso kwarigania omwaka omuyiga na kubolio bananche wikomorinyana dorasensemo yemitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital wegasensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News asensemelia X @Ndizi TV News kerengal kyao
getumugwetera se namba irase skrini abu rinde tokenyora senjera ya bene go kaba mana inje go komwalio endingo tebina ya gendete watika imine siku ya Gusii iriane Brighton Makori. Aya Chinsa Isano Ibere bono ni gotugenja kurua sensemeri ye factory ye chae ya Nyamwamu asibono gati ya abaremi bekemirige cyane ne bari bakoira echae yabo ase factory banyare bakwe murungania ekibakwe mungora ningelibuna echae nigo bakoira sensemeri kolende nigo badari konyoro ubuyo asijinga kichirigita kere baho kwana asemambi yaboni gasensemo ya Kiogoro nigo bono bamojiri boteneri bwenseme ya sebaduna nigo boyo bokonyorwa na kerobogocha nigo bogoche kerenge gake asibuna bali maminje buna bali beri bali gete asichiguni bono nigo baboli boteneri bwe factory kwena kimna abale minkonyora bale oboyo asichinga kitakire ende kemeli kyabo kinyarage kogendera ukina asensemeyo yali Nyamwamu tigeta moyane na nyo boyo wa magonkumetie chae mbwate metemenge makita ngo dakonyara matokeo ngiye korera bale mutokora mika etokorika moya chieto twaredi silwa moyo nande moya twatakere to egu alia before December ntwaya kwa egu moyo tikarikie chito iribone tokumeti nande bono mwamenyere watalanga ki directage mwamenyere watalanga wo mbodi twakora to gotare chaya mata chieto ro matira ne mala toya gotara mata bere ne ngoro na tiranyara matokeo Amayia ase factory ya ito ya Nyamwamu ebe yarenge ase rigoririe die chae last year yarenge ebe yengia na into atuyigene tengakonyora twarengi chibya chichito korende esaruto bugate management yerende ntonyora chibya chisanita owe waboretire lakini waboreta singa kirembe tubwenda konyora ubuyo kurwa June paka August twanya twakolre ai mwono tokonywa rigesarie chae rengia bono iga tugate try season ngo guchakero mutie January February na March so mutie yebere mtokonyora rigesarie to serikali yasona negapi ekere gikorosha machiko ene kinga machika ya ruwa sabarimi taringa na sawa director mu director oikabwa atirichiko neri chikeruka richa somoremi risaini gunomoremi omonyene amanya machika murendere kurwa se kurecha na oikasa ochikonie chae omori kyoito Joseph Tamisi no ara sensembe yande utubwateri engane yo asabaremi onorana de kolera igoro yokonyorwa kwenanwa kuboyo sensembe kotokoska bosio nigo wono mugumen lebwe county ya Viga Beatrice Kahali adagara anyarega kobori gisegi chegengago kayanigwa gosegosira asabole ba county commissioner nabateneri babanyanyimbo kwene kibuna gisegi jingo ikachiro mwelyo anekera mochirege korugi akorekana ase county yo somusajo yo manyara kako serio moruyoye anene ekero yalinge chinga kichabutuka okwana ase omoyego yomo bogo chingire koro ase county ya Viga buri twero nigo muswati yo atebra nere buya gisegi chikoera asibo igaborire abasaye we sona ni asibindu birabe bitoki gosechibese asadena nonyena marwa nigago changia gosiniga kwirira abantu basoa ase chimba bunejo asagikeirie enganeyo. County Commissioner ameongea mambo kuhusu insecurity. I'm very annoyed. Kuna mama amefanyia mabaya kule Hamisi. Na mimi Jimose mimi nakwambia wale watu wa Hamisi natembea huko hakuna msamaha. Mtu atashikwa. Huwezi dhulumu mama, unafukuza mama usiku na watoto ine waende wapi? Mama kama angeuawa kwa barabara usiku jameni. Hiyo ni vizuri kweli. Wazee wetu wa utamaduni, mfunze watu wetu wajue sheria. Hakuna mzee anazaa na mtoto yake. Hakuna ndugu anazaa na dada yake. Mambo ya incest ikome katika kaunti hii. Na mmesema vizuri, umesema pombe. Na kama ni pombe ndio inakufanya urepu dada yako ama ndugu yako, ukome uachane na pombe. Mihadarati mwache. Sloya ameongea mambo ya mipira. Tumekuwa na football, tumekuwa na basketball, tumekuwa na zote. Vijana wetu tushughulike na vitu ambavyo zitaleta. Mmeona Bomas hapa. Hawa wanacheza hapa wa Bomas wanalipwa.
Tunataka hiyo talent we nurture, mfanye michezo, mpate pesa mweke mfukoni. Ase chinga kiejejo ni gobono abole tiabarai ao amona bagaka kurwa sigisa kwekyo kiabaruya kumukwanira omurai bo mubwasimyuro moja Raila Odinga oibo ogosera irigo jiguirana agosikora abakenya sokorobekana anekero ekomochuwa gosiba komoje serikali ya Kenya Kwanza sogotaikirani amagani ali aliyeta abakenya anekero bari kurigichikura omwaka 2022 kahukwana ni wana dena Raila na atakire kora akanye kake asokorobekana ara serikali libaga era kora magendero osemero biriro bireti korera abakenya asibono ayani gago cha kero muraibo mubwasimyuro moja Raila Odinga agosere irigo jikuirana asibara na kurobekana ekerobone serikali ya Kenya Kwanza komachua unadera kora kende asobisi usabaswete asikiro. Nimesikia vibaya kusikia kiongozi akiongolea kule Trans Nzoia ya kwamba anataka arudie maandamano. Wazee wa culture, endeni mfikie huyo mzee wetu, mwambie mambo ya maandamano Kenya isikue. Hawa watoto wanataka wasome. Mnataka maandamano ama masomo? Mnataka maandamano ama masomo? Wazee muende muongee na huyo mzee, mwambie yeye anasema ni mjukuu wa Western, awache maandamano. Asanteni wote. Omubunge uemwaya omboko miremba ni gobona bolie gesagukia baruya kwene kibuna ngomosira bale na kumubwatsi Brighton cabinet secretary Musari Mudavadi asiboigo nere amobore tumusalia kwene kibuna ngoba bwatsi siale gesagukia baruya na kubaleta amo irwanyarba kwiroberi gocha samatuko aliboswe kakwana abudi tukuriko rasi county ya Viga karoba bwate gochi usibari gochengere koro nigo miremba tedabuna asobo chamo kwigesagukia baruya neogera chikoba konya asokwira no enekero kyoburai omwaka 2023 gose mwaka 2032. Hii mwanaume Musalia Mudavadi, mimi naona mwanga yake sasa inaanza kukuja. Na nyinyi jamii ya Maragoli na jamii ya watu wote wa Vihiga kwa ujumla na Western, sasa hii mwangaza yenye tumeona wazee wakisema tufuate hiyo mwangaza. Fuata hii mwangaza paka ituletee ile kitu tunahitaji hapo mbeleni mwamanya cha kwamenya kukawa kwenye ubu president 2030 something. Nombe ha. Sigabendio. Kwa hivyo tufuate hiyo mwangaza. Watu wote tujiunge, na wewe bwana Prime Cabinet Secretary, na wewe unganisha hii watu. Leta wote, si wa Maragoli hapa peke yake, paka Western nzima, si ndio? Alafu tufuate njia moja. Your Excellency the Governor, mwaka jana nilikuambia pale upanue hapa, na mimi naona umepanua, hata hewa sasa inapunga. Nikuambia asante, sasa space iko na iko better. Mwisho nikimalizia niseme hivi kwamba na wewe sasa Prime Cabinet Secretary, hawa watu watatuunga, na mimi kama Secretary General wa Kenya wa ANC nitawaleta pamoja katika mwongo mmoja. Ekero kelibono aborokiwa bari bakoreta matemagera sinane gose standard 8 bono bagojigo swase jiskuru je secondary mwako goja nigo bono mubunge ombere Ruka Geoffrey anyadiriga kobolia ogokeanigwa kwa Max gochia jiskuru awa anenekera deruna ase constituency ya nigo yarokanatuna bana bange nigo banyoreta Magisi aramake ayuako baire ambachi kwenda jiskuru awa wasensito ya Kenya kao kwa na sebunge yo na dena nirebuya aborokiwa bonse banyarba osirwa na waswasi jiskuru awa umwako goja. Na pia cut off ya Chicago Girls ikafika 374. Pale Chicago Boys pia ni watoto wetu ambao ni wachache ambao wako pale. Lakini tunahimiza ya kwamba hizi shule mbili ya Chicago Boys na Chicago Girls, lazima watoto wetu wa kutoka eneo hili la Mbere North wapate nafasi. Kurwa bono ni goto kwenda wikase county ya Kericho ase serikali ye county ye kora ono mugabana bwe county yo Eric Mutai anyareka dabana ni gobabe kiremero yo kwenda kibana ngosira barabo jenu a sensemeyo anekera deruna chinyagitali nijikwa gachwa no bokorali kokina a sensemeyo. Ni mambo ambayo serikali waliamua
na documents kwa treasury, na hii tunaenda kujenga hapa Rundiani. Don't look for political mileage kwa mambo ya miradi. And let's not use it. Na kwa hivyo hiyo theater tutamaliza x-ray, tayari works to make a good place, na tuna drill maji, na sisi yako hapa ako kwa instructions yangu ya kwamba 5 million tumeweka pale kwa Childila. Work should be happening so that next time sitaki nikuje na promises, nataka nikuje tuketi chini sisi, nataka nikuje tu tukifungua maji ya kwenda hospitali, na hiyo maji ya Childila hospitali vile Fortran hospitali vile ita serve the town hapo hivi na kusaidia wagonjwa kwa hospitali, so that wakati tunaadmit mgonjwa atuadmit mgonjwa na maji. Engana ya Bovranse ya kwane debuna na bagoseni bali baranyuma no musaja so mukungu ni endete koreta libera litinde anene asinse ya Kenya asiaragana na aba bishop nigo bamwigerete Bob Francis badeduna talengete unenyome ine takiri korekana asinse ya Kenya asibadena nigo ba Kenya bamubwate bobe asibano banyarire bakumwigero yo mwigerire bwangoiga na Bishop Martin Kifufa oibona oterina yaya enyome yo teancheiri asinse ya Kenya. Baraka hizi anazozungumzia Baba Mtakatifu si zile ambazo unaleta watu wawili kanisani unawabariki. Ni baraka zile ambazo watu wanaomba na mtu aweza kupitia akasema askofu au padri naomba baraka, akampa baraka. Basi tamko hili halidhihirishi kwa vyovyote ndoa za jinsia moja. Yaani baraka hizi sio baraka za kuleta mume na mke wawe ndoa au mke na mke wawe ndoa, ni za kijumla kwa uwezo na kutoa sababu kutambuliwa muungano wa njia ya mlango wa nyuma. Hizi asifungui mlango wa nyuma ili ndoa za jinsia moja zibarikiwe. Hapana. Namna badala ya baraka ya muungano huchukua nafasi ya ndoa ya sakramenti. Inasema kwa sababu hii, kwa kuwa kanisa limezingatia daima yale tu mahusiano ya mapenzi ambayo yanaishi ndani ya ndoa kuwa ni halali na kimaadili. Ngane ibonone ere goto ikyo mweri wa mangana Amayia ye Chinsa Isano Ibere kundinyora kikoraga Chinsa 10 na SMS kumanya mange bunandete gwateka imina isiko ya Gusii. Kolende kubwataka no roboti ruwa bwatu kirubwango iga ne libina basacha bange nigo banyara bakuru ya town na kwenda serisa bukwani abayibuli babo gosikulire Christmas yororo maminja na basubati abego tebekana batigareta town iye korokuna bona basaja mbanyara bako etege chararo asokwenda gukwani abayibuli babo na wika asokoli Christmas boigo asenseria Israel ni bono yanyarege kurege tindi oji asaba se ababwatani bae go saba menyibe bali bameta sense ya India kubatikana na ne bomb osigintu Kenya dige gwateka sense ya India anena embassy ya Israel NCU ya India yungati yale ntokorekana imena isku ya Gusii gorende gekoraga Chinsa 10 ningirana ngomanya yuna mange banande gwateka imena isku ya Gusii ngwakirambia boneka rocha orete Ndizi TV ne robonso Gusii yanda gotobwati asemerobireto anene chinga keito ende to chengeres guku na kuganyu mwaka o 2024 ngwakirambia mono bali bonspene kibina manganaya hawikira senjera ya bene Iriane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa 2024
Bono, onye kendegi akorekanire, aseke nyorukiao, ekiotagete otumanye, asobwango mono. Abwonda isi, veke nambeye, asese miao, enoti Isano na Ibere, inya isato, Isano nemo Ibere, isato, Isano na isato, Isano na Ibere, eyemo, elioto akere, nabasaki baito, vaikasuri, na kubeko roboti ubwo, asempeo. Emesa ya mangana maya, ya Ndizi TV, nereyo, kwa bekire simi yao ime. Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono ya nikirundekerene, nego kurendera, chibiche chinkia, na boigo chinkeno nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkor bogusi, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori, ni Chinsa mochinde chinyinge, nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV, vono, na bukura lyubonchoria bwao, ase television ya Ndizi TV, chinka kichindi chonsi, elio wikere, abarigereria kurochi county Isano na Ibere, echuchira sorogonkor wa Nyanza, na boigo Rift Valley, akesime, ase namba, enoti Isano na Ibere, inya isato, Isano nemo Ibere, isato, Isano na isato, Isano na Ibere, eyemo, elio togoikere, gose, otutarere, ase chiabisi chito, echuchira ase nyumba ya Brighton apartment, ejire busio bwechiro ya embassy, ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV, ubwansu, bwomogusi. Chingagi torea se Christmas, no mwako moya, egeteseni kia Ndizi TV, nigo gia kuariganirie. Omwanchwa omurigereria ya munaso kurigereria TV yetu ya Ndizi TV, omwanso bobuzi mwako mogima, na kuariganirie, asembisa yogo koro mwaka, kitariki 30 neyemo, kurwase esendi yetu ya sengera. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Inche asa Marieta Nkuru Evans lona nyancho konsongo omonyakero bugwikwa ya sengera Christ the King, yani Kristo mfalme. Etoko bahariga ni mwesipi asiri tukoria Jumapili yenye tarehe 31 asitobuga tumuroberia ase TV ya Ndizi TV mwesi pitu abariganiri elinde tonyare koro kotegerera matera mansu ayagwansa kunogo eyemo aseyemo kurwase Christ the King sengera center sengera barishi Ni nchuto sasime, Ndizi TV, obwansu womogusi, nigo yako ganirie, Christmas yekia, no mwako mujia, bwa masesenia. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii, yere milimani, angena milimani SDA, neskuru yekerero yoboruso, ibwata aborokia begiribuya, ire asato erero, aborokiwa bagosomera, nigo babwete chigari chobo sombi, asebari bakurware, amache yuweshibia, na boigo konywa, chinyomba chakebara, chinchenu kegima, ribagarisa ine, yaborokiwa kukosoria, negukini byabo, mbabwate abarindi aseskuru iyo, na boigo nkurwa bari echai ya sanne, na lunch, kubwate bari omurubrio CBC, ayerera bwango, onyorori bakasi skuru iyo, omwano, abegati yabari yabake, bakonyora migiryo, yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend
to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti Isano na Ibere Ibere mara kabiri Isano na isato Ibere Isano na Ibere 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 ayemo Gusii enoti Isano na Ibere Ibere isato Ibere ayeme enoti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county Isano na Ibere echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na Ibere eyemo erioto gwekere Gusii otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwancho molegeria maiga ya omokungustengo kumolekera omosubati Lydia kurwase county ya Kisii oyole gukora essensemo yo manamba ase chigali cha kubanga kurinya gochikisi gochimosocho nigo omosubati yomo ase county ya Gaboigo anyarte kora omoroberio yubu omosubati stengo nakogokigwa naboigo agaturarika goikase chobisi chaye ase boigo nere agokora emirimo engabuneri ya omosubati stengo yuto amolegete asa matuka maiga bono toikire ase entunda yende ase county ya Kisii ase chistecho kubanga chigali kolendo yegando chigere abwate baka obisi yaye asa okora egasi yaye tiga atumanye na kyakorokwa na kia mirimo yaye nkyagokora ase gaiga esemo ya matatu torochenga na bare buya kegima bangete ale tayari na ale kangali kimambisana kuboka no ikase county ya Kisii asa okora obokora libwaye nabo tuteya marieta na kyokorokwa nabo igo nikyogokora asa marieta nkoro kujeni ongeli ngokora nechigali chikoro Kisii Nairobi nko na cha Mali City oko Mali City oko na cha Mali City oko na cha okay miaka wakoriga sia nakorire ko miaka 17 na chagete 2 3 wakorire gocha tuotire akorire gocha akorire chikambani chinyinge akorire company ekoro kumaliboro akorire company ekoro kunyamira express na baire manager ye chigali chikoro ku Nairobi bus na baire manager ekoro chigali chia Nissan chikoro ku Madaraka Prestige ono right now wango korana Kisii Classic asenko na cha Mali City Mali City uko na chapano ugatugo manager ugachaka kona ngachaka uchakosikolikolika Mali City Mali City ayo kolika akolente ruchi customer gusaba ntorako ababiria gosina yo kwenda kwa balijya iwa nkolikia nkolikichi customer wangu kwa nani customer usinko enda yarenge Nairobi yanja naye gambia naye tebyo buyabwe gali lingo kora paka bwanja na naturalist segali like okay na I was married segali tu amenyata Nairobi bono mwanza kerona ntaracha kigasige ni divad kwa diva ngadiza ikikocha mbata wana babere ngadiza ikikotiga musacho because ale bona kongose kerona mutiga ngacha Kisii bono seita ngagenda ka kerona ikaka kanyoranga my brother simbali kongira buya my mother no ale my parents are there karanga my brother simbali kongira buya nkagali because they
wa maredi ngaranga mbali kongira ngacha baki town ngaranga ngatengi che town mvaki asenda nyore senda nyore ni kamu abana bane bagende school ngacha kwa swako ni chianga on stage eri enkuru mate nona ari kuna koni chianga ikango na kone ria abantu ababechi garia chianga nkago kigune gasi yengenjo bako yekora nkago kiguba monta gotenga morogobo na nyoreri agwe anta ntaje konyora se chianga nkaegwe gasi no monto yo more koro kumochere emanejere rana itinaire climax ngachanga swago kore gasi ya matatu ngachakira nechigari cyari koro kumoigeshatu ngakora gocha naro kuriya babiri like that azakanyore promotion y'abantu bankuriya babiri nechinguru ngabantu bakaira mangana ngo musubati ukari town aho kore gasi engiyere trust wa ngachanga manya konyora chibasi chikoro ku Nairobi bus kero chiana ndo monye na nyora ni route ya teli koreta besa buya akayesieka ngachanga so Nyamira express ngakora buna naron kurikanara malisiti achanga so Mariboro naron no kurika malisiti ono nkanyoranga igonde best ya so kuriya babiria ubakwanira gaso esigari ikono ogatiga ebo bonchori bwe chianga kanyoranga nando bonchori bwe chianga bano mburi mbiri biashara bya masikani buya sengo na inare tinarenge space fa sengo kora koneri ngongwita nani kwali gotana kora sense meyende kanyora nkorosa kanyoranga timbiri ko genda buya na inchi okay nabo igo ase ensemo ye biashara bikwabete inki utachorete biashara binde gutatiga obonchiri bwe oso inki utacheta ndonsi ogacha gokora iga matatu iga utacheta no nyamugondo mete ikiagera muntu musibati ngochorare ngatengende mugondo tigangende chiro tigangende nonyene bintu nebingira kini ukachora okora asenseme nda tebenga inabete sekana ari koni chianga mono na ari koni ria abantu aba matatu na ende omuntu na